Bardong pini prime time birta long penili sami hombar killing pi. Aprang si bir time kon pensi pasir midam de prang bir time kumpi arju itha. Dong muka kahit tialong BJP monetary cell asahem kang pupon apitu dong kaching tualong radamai pi ing nipon. Dong muka kalong APHLC song pen master ni ngamai kang nipon. Molong kamaji jite plong along NPP song atum pen vote kire kamai ke pedopon. Manja di sama along Kongres song atum pen vote kire kamai kang nipon. Nilip choke hola long Rajendra rong piaphan kang chum karnia sai kedeng pon. Birtang kumpi arju kon igdere phi puthot birtang kon pen chipachir midam senha. Mahamaya constituency ke parlo dong muka ka hithialong manpeng ke do Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang ari deng pen BJP monetary cell asai hem ing pupon. Lakha Krepni Korkanti constituency dong kaching tu patro klamalong BJP asunga tumpen mazoi ninga mai ing pon. Bang somalong bang pharo hingi sosi ahem tunatum kapre arat charia song pen BJP asong along tepo obun. Lapen pinila somalong nangach dongdun Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram ronghang lapen Korkanti local MSC Karbi Anglong Autonomous Council EM Rajatiso Anparta Mahamaya constituency along EM Lun Singkiran Manping Kedo Barim MLA Dr. Mansing Rongpi lapen kapre Manping Kedo lapen BJP along claim bang kiatun chetong don pen mai RDP do lapen bang solong non MLA kilik aparman apan vote kire kamai tapadopon. Denarong pen berta pang dapon Jintong NEWS.24 Karbi Anglong. Konsensi kami, long play konsensi kami BJP parti se high level. Itu Arni wanta BJP parti lo, ASC panel Congress PSLC. Atum Arni wanta intum long cepat belum. Arni wanta apai suri thom suri pri. Ini hata nang atum thaklong lo. Dapat kami di pulang kami suri pri pak sosial apai BJP along. Pahun melo, lapen genon tamen hal tu amegang musi. Ye BJP along, apa parti cigusi BJP along pini cepat. Lasi tim Karbi Anglong lapen BJP. Government hidup kelah pan kacing turun. Saya mau penceng lo, apa kelong apa sih ongdung anak kau apa sih pini BJP parti long. Ni phai krenar ke dong muka APHLC asai hemalong mas joining amai kapadupon. Bang Somai long nomadi constituency pen pidotip inut PMC candidate abang pu lapen Korkanti long inut BJP claim bang pu pinye PHLC long cepa ogdun. Bang Somai joining amai long mai chari pon PHLC awal kiat ali Ruby Singh Ronghang lapen aloyaman pen angkacetong long sarkri rongphar Central Committee Kongjan bang Himaritiso Hauragat elite constituency mai pu Gobin rongphar. Bang Somai long sarkri rongphar pen lam thikjai pona tengke non kilang MLA kini dalong jong si high pondet pulutang te. Assam Assembly long Article 244 ia putak ninje don pen teng dedet pulutang te MLA yang hoi pen cio bubji pusi ninje pon. Dan arong pen berdapang dapon Jintong NEWS.24 Karbi Anglong. Inunut MLA ke ningkan kho gedi terms mangka sedai itum ahin pen mangke maximum ningkan hini ban ningkan ket thomang bong jong si article 244A mate autonomous state puthak Assam government atum han kapek lang donalam kacedan donalam assembly long alam nang deng dedet nang kroi dun dedet pulutang te miltum APHLC MLA pen bangke itum ar pupen chethan det po resign det po resignation claim det po lake Meghalaya sidame 1969 aningkan lasom thought political crisis ke bana join si alang itum han Assam reorganization eka tengpen autonomous state pidalo
Langpher constituency ke parlo volong komaji G diploma long Krisir Kep difu LANPP MLA candidate Rajen Timung aphan kang thum karnia sai dengpon. Lason si G diploma ragatum ningkan Krepop Congress Cherry Pondo Lapen non BJP Sumrong Hang Minister Manlo Bonds kami G diploma ragatum aphan pini arni anta kacicak alam kibakleng. Pon kaveda tani lapang so ning ke oi pensi Congress lapen BJP penchi o ponsi NPP long kam ke claim cherap chitudun popusi NPP candidate Rajan Timung athengno chitiplong aradatum lamchak chitidun lapen tu volong komaji auto association atum sitame PTS sing ingling lapen sumrong hangatum chongthui serpo atuma phanke cherap don thekthelo NPP aphansi cherap chitudun popu candidate Rajan Timung aphansi pahaidun popusi prodip ingti maipu sonjet inghi Kongchun bang atum ahin pen lampe cepak lang pon. News Desk report NEWS.24 Karbi ANGLONG. Lakhakrit Roxy Bukajan LA constituency pen ASDC pen kache toidun a candidate ake hai Rajendra Rongpia phan ASDC Nilip constituency a committee pen kangthum karnia sai padukon. Asamat tangkilang pangku pilih kapura tumon pachitodensi Irani Pai Krender Cap Ani Chokyo Lalong ASDC Nilip Constituency Committee Patir Piponsi ASDC candidate Akihai Rajendra Rongpia Phan Kilingamai Paman Pon Bangso Mailong Akihai Maison Kisopensi Mai Cherry Pon Mailong Alohiaman Penedash Kongdon Akihai Rajendra Rongpi ASDC candidate Jotsun Be CEM Barim Sinat Kro EM Barim Kangcher Be Pendang Lok Penang Anti Chekidingatum Chetongdon Bangso Mailong BJP INC APHLC Pen Bang Pokep Armu ASDC Along Ching Bedon Labangso Mailong Pen Non Kewang GMLA Kiliga Khut Rajendra Rongpi Aphan Ke Pahai Jiapansi Raratum RD Chipidon Pantang nama Nilipen berdepang dakmon Anil Sonrongpar NEWS.24 Karbi ANGLONG. Lakhahini di sama Sikari Hanse polling station angkat Kongres atum vote kerek amai kang nipot. Lakhakrenar Cap MAC Lumbajong Dimasa Lakhahini Hitim Timung Arok Ahichi Mate Market Set Sikari polling station angkang left right chingrum pet jasement wrong prehinyara chingrum si non nakileji Assam Assembly Kilikatomon kejap ason si Congress song penta chakong chipherang amai inipon pangso amai long mai cheripon right wing amai pubimol terang pensi mai cheripon mai ke phalam theke jaipon laki kongchun bang moniram timong pensi mai ke phalam the klar dakpen radaphan than bachini pon bangso amai long alhi serpo manpen nangkachitong don laki lumbajong mondo Congress committee amai pu karlikang abarim Assam HOD Minister Asopora Singna Hanse kongchun bang pulsing rongphar lapen ongdum Congress claim bang pu bang phiatun chitong don pen mayalong RDP don Manjapen berta pang dakpot Sonjit Tiso NEWS.24 Karbi ANGLONG. Madam Priyanka Gandhi Nando alangi Assam Wangat pasca garansi scheme didikan dia alangi dong Assam angkong Kongres Lokal Haidet untuk naswa garanti alangi patunjak ko bisa alangi naik cakap potensi ke alangi pulau de BJP atun Pini berta la ponsikan ton pon iglo dumit hak me kardong.